Postoji među mojim kolegama, verovatno među tvojim kolegama, oni koji ni podaštavaju one druge. Apsolutno. Koji kao, ma kakva psihoterapija, to rešava psihijatar sve i niko ne zna dobro da radi psihijatriju, ali sam isto tako upoznao preko svojih pacijenata ili čuo za dosta psihoterapeuta ili life coachinga, life coacheva, da, koji preporučuju, ma ne, dobro, sad ti je već bolje, ne treba ti da ideš kod psihijatra, mi možemo sve da rešimo i da psihoterapeut sve može da reši. Opet se vraćamo ono što ponavljam i studentima i pacijentima i svima ostalima kao papagaj. Čovek je bio psihosocijalna jedinka. Ima svoj biološki deo, a to su neurotransmiteri, to su nervne ćelije, to je mozak, to je genetska predispozicija, to je ono što nasledimo od svojih roditelja. Ima svoj psihološki deo, a to je ono što si pomenula, mehanizmi odbrane, integracija, i socijalni deo, šta mu se dešava? Da li živi u 20 kvadrata, da li živi u... Nije nužno da one što živi u 250 kvadrata i one u 20 kvadrata, ima bolji kvalitet života. Ali da li je neko izgubio dragog člana porodice, da li je prevareno drage osobe. Znači, moramo to sve da uzmemo jedno kad radimo sa pacijentom, odnosno klijentom.